Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding cause it's bringing me down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? My thoughts apa-apa. Apa-apa.
Venga, aquí. Vale, aupa, vamos Sergio. Aupa, aupa. Egurre! Bertan nahiak eta! Eutxio! Asko ozta. Aino! Dana binaten zen. Zer? Begi den miriko. Dai! Enga! Apa mutilak? Venga. Erlezikin amazot. Venga, aupa, animo. Hey! Aupa, Aitor! Erosu! Venga. Venga, venga, Sala. Animo, venga. Gazela izan. Gazela izan. Vamos, Serrano, venga. Las medites era de chasmal, ¿eh? Apura, Laugarren zaldi gitarra. Javier Fernández. Irurogeita bien. Jaione Gaztaina, Ordiziarra eta Ibai Beloki zaldi gitarra. Roma Mendizabal. Richard Artuna. Eta Ander. Eta irabazlea hemen dator egun hogei zenbaki dune. 22 minutu eta 20 segundu gutxi gora bera. Eta hemen Unai Beloki goiti bera, 89. Hirugarrena Berroi Marin. Hemen Josu Gorrinekoa, Herriakin. Bigarren marrokiarra. Omin Voluntia Zabalda Beasa Indarra. Gaur harreko billo pasada beraka. Loi arbide hemen. Ordiziarra. Hemen beste zazilitar. Aitor Larreñaga hemen. 128. Iñaki Balcona. Toño Cuñado. Eta hemen Loberoa. Eta segido zen egon. Xavier Gurielen, 6 segundu eskazea. Karo bero bat Xavier Gurielen zamore. Hemen usure goiti bere, 142 emakikin, abitoianeto hartu da. Adur Mendizabal, Irugaren zaldiara, Karo beroa. Peña Milagro, aurren hartzen dio. Gigantzat. 130. 99, 94. Laugarren no. Begi gailurra dene goiti bera baita zebaiki. Bigarren emakumezko eguno gaita bat dorsala. Okara beratza, eguno gaita bat, bigarren zego diela. Hemen datoz maite garrantzea, gaibali zegizua imatxaren.
Unai Gardeitano, Fondo Abundara Jordizia da, 130 egoitziztu eta hau. Agirre. Txalo gero bat, hau pai bai. Ubutza Agirre hemen helmuan. Eta atzetio, Roman, aurre hartu nahi baino ez da lortuko, berroi da bekin, Roman, txalo gero bat iruei. Mitxel Urkizu, geita bostakeen. Santi Irukin, Izaro Etxeber 26 Ander Garmendu 71 Iban Pajares Abixu, 82-89 Josu García Undamaza hau, Prontxio hemen eta itxasondokoa bestea. Iñaki, Mazeunda Zortziki, Zaldi Godonek Andrea. Eta hemen Josu eta Jule, no? Gortiziarrak die. Jule norba baina, daupa Josu. Earki. 38 minutu eta 14 segundu gutxi gora bera. Maite Garmendia, Laida Elizegi, Ugai Zardinea, Xugai Matxan, Xabi Astorza, Ibai Azurmendi, Unai Matxan, da Utzi Garmendia bat oso. Eta Frontoiko eskolako vestuarioetan dutxa dare. Txalo beroa, lantzako eskerrik asko parte zuzten guztidik.